بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مرجانه شریفова. امروز در شهر دوشنبه در دوره تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چند میدانچه معاصر ورزشی و بازی کودکان مورد استفاده قرار داده شد. میدانچه ورزشی و بازی کودکان در محله زرافشان ناحیه سینای پایتخت در مساحت عمومی 3700 متر مربع بنیاد شده دارای شرایط معاصر میباشد. همچنین در ناحیه فردوسی نیز چنین یک میدانچه زیبا و معاصر به استفاده داده شد. گزارش خبرنگاران ما. در دوره سیاست بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و توجه خاصه رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه امروز در کوچه نعمت قره‌بایو ناحیه فردوسی پایتخت میدانچه ورزشی و بازی کودکانه مورد بهره برداری قرار داده شد. میدانچه ورزشی و بازی کودکانه از جانب سود عالی مطابق با طلبات زمان ساخته شده برای بازی فوتبال، والیبال، بسکتبال و مکان استراحتی ساکنان و بازی کودکان امکانیت سازگار فراهم آورده شده. همچنین در نزد انشاءات برای نقلیات ساکنان نیز توقفگاه ساخته شده است. در برابر ساختمان میدانچه ورزشی و بازی کودکانه همزمان در گرد و اطراف آن گل و بوته‌ها و درختان سایه افکن و آرایشی شنانیده شده است. ما جوانان فخر از آن می‌نماییم که امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای نسبت ما غمخوری‌های زیاد می‌نمایند و ما جواباً با این قدر غمخوری‌ها باز هم بسیارتر زحمت می‌کشیم. فعالیت خود را زیر شعار پاک وجدانی و نیکنامی قرار داده برای در عمل تطبیق نمودن هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان باز هم سعی کوشش زیاد می‌نماییم. پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان حکومت مملکت به ساحه ورزش دقت مخصوص ظاهر نموده برای جلب بیشتر جوانان و نورسان به ورزش در محل نیز با بنیاد میدانچه‌های ورزشی و تکمیل انفراستراکتور انشاءاتی ساحه نقشه‌های مشخص را عملی می‌نماید. در همین زمینه در 2 سال اخیر از جانب رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با مقصد فراهم آوردن امکانیت سازگار بودوباش برای ساکنان پایتخت مملکت نزدیک 200 میدانچه ورزشی و بازی کودکانه ساخته به استفاده داده شده است که از تشبثکاری رهبریت پایتخت مملکت شهادت می‌دهد. ورزش قاصد صلح و متحد کننده نسل نورس و جوان به حساب رفته در برابر دور شدن آنها از عملهای نامطلوب همزمان در رشد سالمی جامعه و حفظ ارزش‌های ملی نقش می‌گذارد. با مقصد رشد ساحه ورزش در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و باز هم آباد و زیبا گردیدن سیمای پایتخت مملکت شهر دوشنبه با تشبث رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه روند کارهای آبادانی و بنیادکاری و ساختمان انشاءات گوناگون ورزشی با مرام جریان دارد. دوام 3 سال اخیر در محله‌های اهالینشین 4 ناحیه شهر دوشنبه جهت مشغولیت جوانان به ورزش و فراغت و استراحت ساکنان 4 باغ فرهنگی فراغتی، 47 گلگشت و نزدیک 200 میدانچه ورزشی بنیاد گردید. از اول سال تا امروز از 58 میدانچه ورزشی ساخته شونده 6 تایش مورد استفاده قرار گرفت. میدانچه ورزشی و بازی برای کودکان در محله زرافشان ناحیه سینای پایتخت از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در مساحت عمومی 3700 متر مربع بنیاد گردیده دارای شرایط ارزنده استراحت و مشغولیت جوانان به ورزش می باشد. تفاوت این انشاءات سالمگردانی و فراغتی از دیگر میدانچه‌های ورزشی در آن است که در مساحت 483 متر مربع مکان موافق استراحتی برای کلانسالان بنیاد کرده شده است. ساکنان این شهرک به نهایت شاد و خرسند هستند که یک موضع نوآباد امروز به یک گلگشت، به یک میدانچه ورزشی، نه اینکه به یک میدانچه ورزشی به جای استراحتگاه کلانسالان تبدیل یافت و میناداری خود را به سرور دولت برای شهر دوشنبه میرسانند. انشاءات سالمگردانی و فراغتی در محله زرافشان پایتخت دارای شرایط مساعد بازی برای فوتبال، والیبال، بسکتبال، استراحت ساکنان و بازی کودکان بوده 1490 متر مربع گرد و اطراف کبودیزار و 1800 متر مربع دیگری آن منفرش کرده شده است. این یکی از اقدام‌های بی‌نظیر دولت و کشور برای نسل نوین میباشد. اجرای کارهای ساختمانی از جانب قدرتچی جمعیت دارای مسئولیتش محدودی
сол ба анҷом расонидааст. сокинону ҷавонон аз бунёди чунин майдончаи муосиру замонавӣ ки қаблан ҷойи нообод буд хушҳол гардидам. иқдомҳои шоистаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакатро барои солимии ҷомеа, ҷалби ҷавонон ба варзиш ва истироҳати сокинон муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мекунанд. дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ, ин сеюмин майдончаи варзишӣ ва бозӣ барои кӯдакон аст ки аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода мешавад. бунёди майдончаҳои муосири варзишӣ, боғҳои наву замонавӣ, фарҳангию фароғатӣ ва гулгаштҳо то андозае таъсири мусбии худро дар самти коҳиши садамаҳои нақлиётӣ ва ҷинояту ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон гузошт. зоиршоҳи тағоимрод, Холмаҳмади Давлат, Душанбе, Ахбор. дар дораи омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе ба таъмиру навсозӣ ва ивазнамоии трансформаторҳо шурӯъ намуданд. мавриди зикр аст ки бо баланд бардоштани иқтидори трансформаторҳо ва ивазнамудани онҳо талафоти техникии қувваи барқ ба маротиб коҳиш ёфта, таъмини муназзами аҳолӣ бо барқ дар фасли зимистон кафолат дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо. имрӯзҳо дар доираи тадбирҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе тадбирҳои заруриро амалӣ месозанд. айни замон ивазнамоии трансформаторҳои фарсуда бо трансформаторҳои наву пуриқтидор дар зеристгоҳҳо идома дошта, талош ба харҷ дода мешавад то дар фасли зимистон сокинони пойтахт муназзам бо барқ таъмин бошанд. тибқи нақшаи пешбинишуда зеристгоҳи Винзаводская соли гузашта аз 6 киловолт ба 10 киловолт гузаронида шуд ки иқтидораш баланд бардошта шуда трансформаторҳои дохили он марҳила ба марҳила иваз карда мешаванд. имрӯз низ бо маблағгузории ширкати саҳомию холдингии кушодаи барқи тоҷик аз ҷумҳурии Ӯзбекистон 30 трансформатори пуриқтидор ворид карда шуда, васлу насби онҳо дар ин зеристгоҳ идома дорад. мақсад аз иваз намудани трансформаторҳо дар он аст ки дар трансформаторҳои фарсуда талафоти техникии барқ зиёд ба қайд гирифта мешавад. ин таҷҳизоти муосир бошад, талафоти техникии барқро пешгирӣ менамояд. бояд беш аз 100 трансформатор дар ин зеристгоҳ иваз карда шаванд. то имрӯз дар маҷмӯъ 42 трансформатор иваз карда шудааст. 12 трансформатори дигар ки аз ҷумҳурии мардумии чин ворид карда шуда буданд, низ айни замон дар ин зеристгоҳ васлу насб карда шуда фаъолият доранд. маврид зикр аст ки расидан ба истиқлолияти энергетикӣ агар аз як ҷониб бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ ва бо ин васила баланд бардоштани иқтидори энергетикии мамлакат бошад, аз ҷониби дигар сарфакорона истифода намудани он ва таъмиру навсозии зеристгоҳҳо ки боиси кам гардидани талафоти техникии барқ мегарданд мусоидати фаъол менамояд. корҳои сохтмонӣ дар коллеҷи техникии муҳандисии ноҳияи Нуробод вусъат дорад. ин макони касбомӯзӣ яке аз иншооти калонтарин дар ноҳия ба шумор рафта, тибқи лоиҳа бинои таълимӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ барои таҳсили 600 нафар ва хобгоҳ барои 320 ҷой пешбинӣ шудааст. гузариши Эдигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. сохтмони хобгоҳи коллеҷи техникии муҳандисии ноҳияи Нуробод барои 320 ҷойи хоб дар шаҳраки Дарбанд соли гузашта дар шафати бинои таълимӣ оғоз гардида буд. аз рӯи лоиҳаи сохтмонӣ бино аз 4 ошхона ва таххона иборат буда. айни замон корҳои сохтмониро коргарони корхонаи масъулияташ маҳдуди бедак дар ошхонаи дуюм анҷом дода истоданд. имрӯз мо дар бинои хобгоҳ кор рафта истодааст. иншооти мо зиёда аз 15 нафар кор карда истодааст. рафти кор хуб аст. сохтмони бинои коллеҷи касби муҳандисӣ шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод аз ҳисоби маблағҳои дирексияи сохтмонии иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи августи соли 2015 оғоз гардида буд. сохтмони коллеҷи касби муҳандисӣ аз 3 қисмат иборат буда. он бинои таълимӣ, озмоишгоҳ, китобхона, ошхона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ ва хобгоҳро дар бар мегирад. то дар оянда дар ин макони касбомӯзӣ кадрҳои баландихтисоси бозори меҳнат омода карда шаванд. рафти бунёди сохтмон таҳти назорати доимӣ қарор дошта, ҳамасола барои суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ аз ҳисоби дирексияи сохтмонии иншоотии ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои зарурӣ ҷудо мегардад, то корҳои сохтмонӣ марҳила ба марҳила анҷом дода шавад. корҳои сохтмони асосӣ дар бинои таълимӣ ва толори маҷлисгоҳи коллеҷи касби муҳандисӣ соли гузашта пурра ба охир расида буд. инак бо анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ошонаи 3-ю 4-уми бинои хобгоҳ коргарон ба қисмати корҳои боқимонда шурӯъ хоҳанд кард, то ин макони касбомӯзӣ дар муҳлати муайяншуда
ба истифода дода шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. дар дораи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи сисолагии истиқлолияти давлатӣ бунёди 16 симхонаи иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор идома дорад. ҳамчунин бо иқдомҳои дастаҷамъона дар шаҳр сокинон дар тозаю озода намудани маҳалли зисти худ саҳм мегузоранд. гузориш аз шаҳри Ҳисор. дар ҷамоати деҳоти ҳисори шаҳри Ҳисор бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ва сокинони шаҳрак ба ифтихори 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 16 симхонаи иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ оғоз гардида, ҳамзамон дигар корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома доранд. аз шумораи иншоотҳои ба нақша гирифташуда то ин давра 11 иншоот пурра ба истифода дода шуд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳисор дар назди муассисаҳои таълимӣ сохтмони 16 симхонаҳои иловагӣ, 2 толори варзишӣ ва 1 майдончаи варзишии замонавӣ дар нақша гирифта шуда корҳо айни ҳол шурӯъ гардиданд. сокинон бо рӯҳияи баланди созандагӣ дастаҷамъона ба ҳашар баромада ба сангфаршнамоии роҳравҳо, рангуборкунии кӯчаҳо ва тоза кардани ҷӯйборҳои маҳаллаҳо, гузарнамои мавзеъҳои сернуфуз дар ободи як гӯшаи ватан саҳмгузор гаштанд. бояд зикр кард ки ин иқдом дар кулли ҷамоатҳои шаҳри Ҳисор роҳандозӣ гашта ба истиқболи сазовор пешвоз гирифтани 30 солагии истиқлолияти давлатӣ ва эълон шудани солҳои 2019-2021 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мунтазам чунин чорабиниҳо баргузор мешавад. ҳамзамон дар ин рӯз бо ширкати садҳо нафар сокинони шарафмандӣ ҷамоатҳои Хонақо ва Алмосӣ аксияи тозагии соҳил баргузор шуд, ки дар он бошандагони ҷамоатҳои мазкур бо тоза кардани соҳили рудҳову минтақаҳои сернуфуз дар ин чорабинӣ ширкат карданд. дар чорабинӣ тамоми сокинони маҳаллу деҳот дар якҷоягӣ бо кормандони касбу кори гуногун ва тоза кардани пайроҳаҳо, роҳҳо ва кӯчаву гузгаштҳо машғул шуда, бо ин роҳ ба ободу зебо гардондани як гӯшаи диёр саҳм гузоштанд. имрӯз зиёда аз 100 нафар барои тозаю озода намудани диёри худ, маҳалли худ дар лабисҳои дарёи Хонақо шикли шумо мебинед аксия гузаронда шуд ва тамоми партовгоҳу мусру порӯҳо бароварда изара гардонда шуд. масъулин бо мақсади беҳтар намудани вазъи экологӣ дар маҳаллаҳо тоза ва озода намудани партовгоҳҳо ва берун кашондани он аз мавзеъҳои сернуфуз ба хотири таҷлили сазовори ҷашнҳои дар пеш истода чунин аксияҳоро роҳандозӣ мекунанд. мавзӯи дигар, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман минбарест ки ҷавонони соҳибзавқу соҳибистеъдодро ба ҳам меорад. озмуни мазкур аз рӯи 5 номинатсия оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровӣ гузаронида шуда ғолибони ҷойҳои ифтихорӣ дар ҷанба соҳиби тӯҳфаҳои арзанда мегарданд. гузориши Зоя Шойтақоимурод аз шаҳри Душанбе. даври аввали озмун аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ гузаронда шуда, иштирокдорон аз рӯи номинатсияҳои муайяншуда ҳунару маҳорати худро санҷиданд. дар қатори дигар ҷавонон Ашурзода Мубориз дар номинатсияи ровигӣ истеъдоди худро санҷид ва умедвор аст ки дар даври дуюм роҳ меёбад. аз рӯи номинатсияи ровигӣ иштирок намудам ва шеъре дар васфи ватан ва истиқлолият, инчунин ҳисси ватандӯстӣ васф намудам. дар даври аввали озмуни мазкур шоирон, композиторон, сарояндагон, навозандагон, ровиёни ҷавони соҳибистеъдод асарҳояшонро дар шакли якка ва гурӯҳӣ пешниҳод намуданд. шеъру суруд ва оҳангҳои нав, асарҳои мусиқии композиторони ватанӣ ва ҷаҳонӣ, намудҳои мусиқии анъанавӣ, академӣ ва муосири тоҷикро ки ба талаботи низомнома ва шартҳои озмун ҷавобгӯянд пешниҳод намуданд. ин барои ҷалби шаҳрвандон ба ҳунару истеъдоди худро нишон додан як имконияти хеле хуб аст. аз ин иқдомҳои пешвои миллат мо ҷавонон боз ҳам неки рӯҳбаланд шуда ҳунару маҳорати худро метавонем ки озодона неки нишон диҳем. ташкил ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иқдоми наҷибу нишонрасест барои дарёфти истеъдодҳои нав дар самтҳои гуногун. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар се давр, даври аввал дар шаҳру ноҳияҳо, даври дуюм дар марказҳои вилоятҳо ва шаҳри Душанбе ва даври сеюм дар пойтахти мамлакат бо супоридани ҷоизаву дипломҳо гузаронида мешавад.
بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.